Pilang beses na kayang dimdam, apa nga tinud kong loto, pagawaking pisamban. Ang timurin king meto nga banda, dimdam tana naman sigurado, karing adiwa, sumuyo ko, potang mag-retire na ako. Bala mo mawari, ing alata mong agawa, king kasalukuyan. Panayan tapang mikwalta, panayan tapang magretiro, king obra. Mekat kailangan tamong pakibalak, natin tamong agawang ngeni. At ating bagay, pagpabukas. Dimdam tayong kwento king mumunang pamamasa iba't king libro ng Samuel. Iniing kwento na mismong Samuel, anyang ing Diyos, inaus niya. Anyang mumuna bala, no? Iyeri, yang mamaus kayo. Pero ing Ginoo, sindo na yung pamanaus kang Samuel. At pasibayo, inisip ng Samuel, iyeri, yung mamaus kayo. Ausan niyo ko po, nano pong buriyo. At kanita pekibat ng Eli kaya, era ka inaus anak ko, sulong matutod na kang pasibayo. Napakanita kilalang Samuel ing ginuuling, enepa akasabi ing Ginoo. At miras kitang puntong may ulit ing pamanaus ning Ginoo kang Samuel. At pasibayong bedi ka ng Samuel i Eli, ausan niyo ko po, nano pong buriyo. At yeli kanita na ikit na yung ginuyang mamaus king anak. Nyama kanya ning penabilinan, sulong matutun na ka at nung ausana ka o ning pakibat mo, magsalita kaya Ginoo at makiramdam yung alipan niyo. At anyang pasibayong ausanin ng Ginoo Samuel, awangis na ning panabili ng Eli, pisyag ng Samuel, magsalita kayo Ginoo, at makiramdaming alipan niyo. Kining kwento ng Samuel, agyang anak ya pa mo, bidyan niyang pamikatagon, may kibat king kayo saning apong Ginoo. At king kayang paman nagul ni ng tabayanan ning Ginoo, may patutuan ning sablang sabyana. Mayaws tamo, kawangis ng Samuel king mumunang pamamasa, banong na naman ing pagawa ng Diyos, ngeni kaya katamo. Mantabeyo, at dinanakatang pamikatagon, makasuyo, ngeni. King metong abanda, pansingan tamo king ebanghelyo, king pamanyuyo ng Ginoo, may ako na yung sinagoga, pero karas na king baleda rin Simon at Andres, makapanaya po ing misyon. Anyang kabut payabot da kaya na malagnat yung katwangan ng babaeng Simon at yung Ginoo. Imbis na mekad painawag yung pibade-bade dari Simon at Andres, agad-agad lepitane telanane gamat ing matwang babae at sinupaning tinalakad. At may mayang pamigatago ning Ginoo, kabudlikwanin ning lagnat ing katwangan ng babaeng Simon, ing agad-agad yang mekapagsilbi karela. Ini metong yung masanting nga kwento anong papakit na ning Ginoo king pamipakayap na kimasakit. Di na pang pamikatagon ngeni ban kanita king kasalukuyang panawon makasuyo at atinyang ayam pang kasuyuan. At sundo tayong kwento ning ebanghelyo, silim-silim na lalbog ning aldo, oras na mekad painawan ing mapagal ng katawan ning Ginoo. Kay ba't ning pamanal na king sinagoga at kay ba't ning pepakayap ing katwangan ng babaeng Simon. Pero agpang king ebanghelyo, mi karakal pa rin masakit at alip na ng demonyo. Alinapit na kang Jesus, mi tipon-tipon la, ding nakala masakit, at ing Ginoo, pepakayap nongan. At may mayang pamikatagon may kadkawangis na ning katwangang babae ng Simon, na atin lapang agawa, misyon agampanan, king salakuyang panahon ning karelang pamibiyabiya. Pero emong ngeni, mayaws tamong sumuyo, pati na king
paintungulan. Anya naman yung Ginoo ganing aldo pa mo mibangon niya at mintakin tahimik kalugal. At may kadita pamagsadya mo, uling umena pang sundo, ing kayang misyong gagampanan. At kitang oras ning kayang pamanahimik, ing kayang pamanalangin, makanyanding lepitan di Simon ng ponding kayabi ng alagad, uling paninto ng ding Ginoo, pepayabod na kaya, paninto ng dakoring sabla. At pansingan tamo ing pisyag ng pakibat ning Ginoo, karing kayang alagad. Kailangan tang munta, karing makalapit na ba din, bakong makapanaral mo naman karin ating sangkan nung bakit meko ko Kapernaum. Titimid na mekad ning Ginoo na emungeni, nunay pati na king paintungulan, kailangan itang misyon agampanan niya. Kailangan gampanan tamo yung misyon, itang alang kapagalan. Ing Ginoo pating oras ning pamagpainawa, ginamit na banong pakayapan ning masakit. At mamiyang pamigatagon, ban makasuyo mo naman, masakit na pepakayap na ning Ginoo. At yan yung grasyang adon tamo, at inyang pagawa mekading Ginoo, kaya katamo king oras sa ite, anya makanyang tang sumuyo. Pero emungeni, uling paganakaning Ginoo, dakal pa yung dapat gawan. Anyapin makanyang tamong pagkapilitan, makibat kayo ning panagkat na, ning may basang ebanghelyo. Misyon, gampanantang alang kapagalan, inya sumuyo ngenit, king paintungulan. Makanya nakatasang din ang pamigatago ng Diyos, kanito, makasuyo emungeni, nunay pati na bukas, at pati na king paintungulan. Uling dakal pa, ing dapat tamong gawan, ngenit, pati na king paintungulan. At uling dakal tamo pa dapat gawan, kalupan ng Ginoo, agkatana katamo, misyon, gampanantang alang kapagalan, inya sumuyo ngenit, king paintungulan. Manano na sanang king misang yampang tamo, di na nakatamong panibayang sika ng tetagan ng Diyos, ampo pang kapaldanan. Bankawangis na ning katuwang babae ng Simon, agad-agad, di na nakatang kapaldanan ng Diyos, sakaling ating panamdamang sakit na physical, emotional, psychological, spiritual, at agad-agad sana, makapagsilbi tamo. Pero emungeni, pati na king paintungulan. Anya king grasyang pagkalub ng Diyos, bidyantang pamigatagon, apusan tayong Ginoo, at may kawangis ng Samuel, king mumunang pamamasa, agad-agad, pakibatan tayo, ing kayo saning apong Ginoo, at agpangkikikatang kagiwan, at intang ayang pangakasiwan, ngeni, at pati na king paintungulan, anyapin, ing misyon tamo, gampanan tayang alang kapagalan.